Ikoranabuhanga rigezweho, intumwa idatenguha. IT Zone, igisubizo mu ikoranabuhanga. Tugurisha computer z'ubwoko bwose, tukagurisha telefone z'ubwoko bwose, tukanakora reparation za appareils electroniques zose ku giciro cyiza. Turanguza telefone na computer, n'ukeneye imwe tumuhera ku kiranguzo. Ese waba ukeneye no kudutuma mu mahanga? Biroroshye, dutuma icyo ushaka tukikugezeho nyuma y'iminsi 3 gusa. Wadusanga mu mujyi mu nyubako ya Chic kuri floor ya mbere, cyangwa ukaduhamagara kuri 0788857523. IT Zone, accelerate your success. Kigali Universal Language School, ishuri rya mbere mu kwigisha indimi. Twigisha Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Igihinde, Igiportuge, Igiswahili n'izindi. Waruzi yuko imyaka yose waba ufite ushobora kwiga indimi kandi mu gihe gito? Birashoboka hamwe na Kigali Universal Language School. Ese urashaka kujya muri Amerika, i Burayi n'ahandi? Muri Kigali Universal Language School turagufasha kubona certificate zitandukanye zirimo TOEFL, IELTS, Duolingo, DELF na TEF. Twegere kandi tuguha amahugurwa ku bijyanye na public speaking na interview performance. Akarusho kacu, dufite abarimu b'abahanga bakwigisha indimi ku rwego mpuzamahanga. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda, yaba mu Cyongereza no mu Gifaransa, kuba tumva neza Ikinyarwanda kandi ukora rimwe gusa ugahita utsinda. Niba kandi ushaka kwiga programu zitandukanye za mudasobwa, karibu muri Kigali Universal Language School tugufashe. Dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Chic muri etage ya mbere mu muryango E046A. Ushobora kuduhamagara kuri telefone 07883644 no kuri 0787216840. Hitamo kwiga neza hamwe na Kigali Universal Language School. Muri kursi turagufasha nta mananiza. Ladies and gentlemen, dutangiye episode ya kabiri kuri The Wall About Me. Ngenda cyari Beda Great nko bisanzwe. Aka nagasobanuza imbahaye ikaze. Dutangire hakuno. Haroni Haroni cyana kitumva. Wacyana. Leso. Ugiye hese? İşe gitmeden bir uğrayayım dedim bari. Haraho nshaka kubanza kujya mbere yuko njya mu kazi. Abo kızım baba. Vugane na se uyu mukobwa ndebe ijya mbere umwana wanjye yarasaze. Muri iyi myaka kwere. Gute nge ntege kwa gusura umukozi kwera cyana cyanjye. Hadi. Cyana by'imyaka koko. Lan. Bategereza amakuru meza. Pora. Episode ya kabiri kuri The Wall About Me. Mbahaye ikaze dukomeze tubane. Abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, aba diaspora n'abari mu Rwanda mwese, Imana ikomeze barebe icyoroshye. Ibintu ni wane. Iyi ni The Great Entertainment ikomeje kuba ikaze. Mbibutsa gukora subscribe dukomeze tubane. Namfollowinga kuri Instagram yanjye ni The Great Rwanda. Kumfollowinga ntacyo bigutwaye, ujye umenya amakuru ku gihe. Umbe Sinan ari hakuno mu Gisagara. Mbibutsa ko turi kumwe na IT Zone. Yaje ari igisubizo ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Ukeneye laptop nziza, desktop nziza, telefone nziza y'ubwoko bwose wifuza, barayikugezaho. Bakora na delivery aho uri hose bikakugeraho. Kandi ushaka gutumiza igikoresho imahanga, ni iminsi 5 gusa kikaba kikugezeho. Byihutirwa iminsi 3. Urumva rero ni wane. Bahamagara kuri 0788357523 IT Zone. Hakuno yaje kureba Petit Ahmed. Buraya en sona twajyaga tuzana hakuno gün önce gelmiştik. Iyo yabasha kuba yagenda mbere yuko agenda twarazanye nabwo. Ndabyibuka ibyo yavuze. Spor'un minik takım seçmelerine katılmış. Ibuka umwana nawe sanamamıştı. Arimo aragerageza kureba ko bamuhitamo mu ikipe ya Bugesera. Akajya akinira Bugesera. Ashaka kujya akina agapira. Numvise zagambwira ngo be naye ngiye gukina agapira. Çalışıyordu. Yashaka kujya ngo yuzuze ubwato. Adını ne koyacağız dedin? Harya yavuze ko tuzabyita Medi dedi. Bani Medin niko yavuze. Izina turigomba kurihitamo. Muto. Monto.
Umut. umuto ngo ni umuto umuntu. O çocuk aklımda söyledikleri kafama öyle bir kazınmış ki. Hari ikintu yavuze kitajya kimva mu mutwe, Kelimesini hatırlıyorum. buri jambo kuri nirabyibuka byose. Oğlum dedi. Ati mwana wanjye, Başına olmadık şeyler gelebilir. buriya ntago tuzi ejo ngo tuzabona ibiki. Başına yıkılabilir. Her şeyini kaybedebilirsin. Ushobora guhura n'ibintu bikomeye cyane, buri kimwe cyose ukakibura. Ama insan bir şeyi hiçbir zaman kaybetmemeli. Gusa hari ikintu kimwe utagomba kuba warenzaho, kuko ari kiba ari icy'agaciro kuri wowe. Umudunu. Hari icyo kintu bita icyizere. Iyo ubuze icyizere, Başına ne gelirse uko byagenda kose, Sakın. icyakubaho kaybetme. biba ari ikibazo. Ntuzigere ubura icyizere mwana wanjye, gikomangoma cyanjye. Niyo magambo papa yavuze. Ati byose byagenda, wabura buri umwe wese, ariko ntuzigere ubura icyizere. Icyizere niryo shingiro rya byose. None arimo arabyibuka. Yo. Ariko disi inyanja y'umukara yaramutwaye. Papa yarabuze, yitwaga Kemal. Belki döner dedim ama. Ntegereje ko igihe kimwe azagaruka. Ntago njya nizera yuko yagiye. Hakuno Benim gibi inanmıyor babamın yaşadığını. uretse nyogukuru wenyine, Ama belki de abandi bose bizera yuko papa atagihari. abi. Gusa nanone ari mukuri, sibyo? Umwe ni Garafu, undi akaba Petifu. Sinan na Ahmed. Porampora. Bibutsa ko ushaka kwamamaza kuri filime zacu, duhamagare kuri 0788 884 twandikire ku mbuga nkoranyambaga. Instagram ni Be The Great Rwanda, WhatsApp niyo ngiyo ni wane. Yeah. Reka ubu bwato twongere tubukore, tuburangize, dutere ikirenge mu cya papa, ibintu bigende neza. Keyfun nasıl Davud Efendi? Davudi umeze gute? İşler yolunda. Byose ni wane, ibintu ni good fine. Nesoro umuvandimwe nta kibazo. Aç değiliz. Turi kubona ipinda, ntidushonje, dufite aho gutura, turashima Imana. Byiza cyane, byiza cyane rwose. Davudi, Şimdi soruyorsundur. ubu ngubu rero urimo uravuga Buralara hiç gel. uyu mutipe utaregeze uza hano kuvana mbere, harakora iki hano urabeshya? Niki cyabaye se wa mugani? Efendi başına devlet kur. Uri umunyamahirwe watinu. Ailesine akraba olacaksın kısmet ise. Kiriçyorugu umuryango wabo rwose waguhisemo, ugiye kuba umunyamahirwe. Seninki Biki? beğenmiş. Hari umuhungu wanjye Şimdi çocuklarım arifuza kuba yakwakira ibikwiriye mu nshingano z'ejo hazaza, abana bakaba ubuzima bwose bishimye. istemem. Sinkunda kuvuga byinshi, icyo nshaka kuvuga, Şu işi uzatma. reka tubishyire ku karubanda, Adini. ubyumve neza Sağ olun. rwose, tubishyire ku karubanda. Urakoze cyane Lesuru. Severim. İşinde gücünde çalışkan çocuktur. Lakin benim kızıma sormam lazım. Nyine urumva umwana yarambajije kumbaza, ariko nubwo ari uko bimeze, reka mbanze mbaze umukobwa wanjye nimba akunda umuhungu wawe, sibyo? Sizin torununuzda böyle iş. None se umuco wacu uburenganzira umukobwa bwo guhakana icyo ababyeyi bamuhitiyemo ra? Benim için kızımdan daha değerli bir töre yoktur. Ntago uwo muco uruta agaciro k'umukobwa wanjye, ariko Lesuru ubyumve. Nimba umwana yarabajije kubaza, ntago ivanaho agaciro k'umukobwa wanjye. Nimba umukobwa agomba gushyingirwa bikarangira nibyo. Taşın. Ahubwo nyine nuko ibyo twavuze ubifatira umwanzuro. Ntanze propose. Bunuzu bekliyor. Ntegereje igisubizo cyanyu. Duydun mu Davud? Uranyumva we Davud? Uravuze. Sağ ol kızım. Aba ni abakozi, abandi ni ababosi. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Ubwo rero mugira amahoro y'Imana. Ni mugira umunsi mwiza namwe. Mwe yitwa Lesunda, akitwa Davud. Tombe hakuno kuri ruhande. Karun Reis'e bak, kızı istemiş sonunda. Nasıl da heyecanlı. Haroni Sonunda ngo bagiye kumusabira, ariko do si urabona rwose abonye amakuru. Murekere kuvuga mwana mu ntumire dusangire, mumpe karibu rwose. Artık ya. Hakuno papa kutampamagara kweri. Haroni, igipolizo kirahari wangu. Geliyorum. Birlikte yeseydik bereketli olurdu. Mwe murya ndaje. Mani dusangiye gutya ni barakubikira da. Uyaraha. Gake bucece.
filime iratangira ibacanga mwibaze byinshi imiryango itarasobanuka biki n'ibiki ariko nta kundi Ne dedi? Yarın haber ver. uyu bamuhaye amakuru ejo tuzamenya igisubizo Ne dedi? hakose yemeye cyangwa yakanye Kızını iste. urakeka najya gusaba umukobwa bakamunyimasha sawa papa urakoze cyane yarimo arumva Aferin. yarimo arumva akundana n'umukobwa gusa yabuze aho yahera kuko umuvandimwe we akunda umukobwa kumurusha buriya hari igihe ubona urukundo rwawe hari ufite urukundo kurenza urwawe ugaceceka ugapfusha ariko nta kundi haba n'inshuti ni abavandimwe baranywanye Anladın. gusa ntabwo bavukana mu nda ntibibacange Ya bana da oluyor öyle. wakunda umuntu mungwana nyina agahinduka nk'ari mukuru wawe gutya ibintu nk'ibyo yeah. umwe ni garafu undi ni petifu inshuti magara gusa bose bakunze umukobwa umwe umukuru ati se buriya kuko nkora iki nimba ukunda umuhungu cyane umukobwa ati nkunda wowe hano hari B na N bivuze ngo ni Bouquet na Niyazi ariko ubu nta kintu mwumva Alo. halo Harun Efendim ortağım. yego Musa Şimdi ben Şahin Tepesi'ndeyim de. ndi ku musozi wa Sahihi Yoksa bir uğrayabilir misin? twagira icyo tuvugana Ben gelmez miyim? ibaza inshuti impamagaye nkanga kuza muvandi ndaje Bekliyorum. uravuze okay ndagutegereje Haydi görüşürüz. tubonane noneho yeah wambaye hakuno Sinani nako Sahihi tambuka mu gisagara umusaza rwose ubona ko bintu ni wane tugupangire igipolisi zose oya bintu ni wane he mu gisagara gutambuka bwanga ibintu ni wane n'uburyo atambukamo imvugo ni ibintu ni wane assalamu alaikum alaikum assalam Selamun aleyküm. Şahin. Hoş. Sahi bimeze bite sha Resul bimeze bite hakun aha Hayırdır Şahin? Sahihi bimeze bite ku gatwenge Öyle. uje hano gukora iki Yemeği yiyorduk. tugiye gusangira na perezida koko se Da konuştum. tuvugane ku kibazo cy'uyu muhanda gikemuke birangire Enver karagasaza Davaram 12 ağacı kesildi. ubuse n'umunabi urakeka aratwemerera biraba ari ibibazo Resul Yılmaz. Sahihi Rimazi Ağları delip git. mfite umusozi urenze ibyo bita uvuga sha wuzuye ibiti gutema bibiri cyangwa bitatu ntibyagira icyo bihindura sha ibyo se ni ibiki Enver Bahar bir gülü al. biri kuna bahari bajyanye rero hakurya rero Neye gidiyorlardı değil mi? Bir gülü. none se Agayınlar. agiye muri ya mibyino yabo ntazi ubwoko bwa ya mibyino yabo abasaza bara Birgol uyu hakuno arimo arabyina turamuzi Birgol na Bahari turamuzi Bahari ngo ni urugagi n'umuhindo nicyo bisobanuye siko twumvishe babisobanura harya porampora uyu ni umubarirena niko bamwita harya ba barirena abarirena na bake sagamwe bita ba barirena abantu muzi kubyiniza injyana mwese mwubahwe mbibutsa ko turi kumwe na Kigali Universal Language School abantu mushaka kuvuga indimi zitandukanye mukaziga mukazimenya neza mukazivuga nk'abazivukiyemo nabarangira ishuri ryiza kandi ryizewe rya mbere mu gihugu cy'u Rwanda Kigali Universal Language School yari mu nyubako ya Chic etage ya mbere umuryango E046 ubundi kagenda ukiga bikagenda neza Hocam tayari biliyorum. Gidişiniz kesinleşti mi? Perimena porozwari nabyo ni wane Çok önemli bir karar bombe hakuno uyu nguyu geldi. ababajwe nuko mwarimu agiye kuzagenda akamusiga gusa nta kundi agomba kuva hano akagenda muri Istanbul Sulu göz. Batum'da çok iyi bir okul var. Oraya gideceksin. gusa muri Batumi Yalnız giriş sınavı naho ni wane wagenda ukigayo yapabiliriz. tubwire impungenge Büyük öğrenci ikindi nubwo batajya bakira abantu mu myaka nk'iyawe ariko impano yawe rwose ntabwo yatuma bagusubiza inyuma alacaklarını sinkeka ko rwose amategeko yabo bakomeza kuyagenderaho none se nibyo zannediyorsunuz.
none se si ibyo ngibyo twavuze nyine. Evet bir Koko impano nta cyitangira cyane, impano nta cyikumira. ünlü bir balerin ol ki herkes umutlansın. Kuko rwose Ülkede insanlar baleyi... ko mubarirena mwiza. Ama dedem daha önce de İstanbul'a gitmek istemiştim. Intumbere yawe ugomba kuzagira uko byagenda kose. Abe nubwo byakwanga byagenda gute? diyor Birgül'cüm. Bu yalanı sürdürürsünüz. Ibyo bivugishaga umuryango bizagenda gutya uziga kandi uzagera kuri byinshi. Wigira ikibazo. Bajya babica amazi ngo ibyo bintu bagiyemo ni ibiki, ariko Geçmiş olsun. Kalkabilirsin. Buriya balena Sağlık. Rica ederim. Bak. iba ifite aho yavuye n'aho igomba kugera. Ku muntu wayitoje rero buri wese Bizim Necmi abi n'agasaraba ke. orada bu akşam Selçuk Balcı... Uyu nguyu we inzozi zo kuba umufutubalere agomba kuzigera uko byagenda kose. Yaje kwa muganga no gusa uburyo abarebamo umukobwa ni hatari. Ngo umunwa wandenze. Kivayo. Bir de Trabzonspor'un seçmelerine girdik. Urabona nyine nzaba ndi muri mu kibuga nanjye. Mu minsi mike bagiye kumpitamo njye nkina agapira. Ahmed. Nefret ediyorum. Sinkunda ibintu by'imipira urabizi, sibyo? Anlatayım. Sen None iki maçlar ngiye guhitwamo. Uzaza basi ku mukino wanjye nimutagira kuri tebe. Nzaza mu kiwanja ngaho banza uhitwemo. Bagutoranye. Waza si cyane. Aha. Ama önce sen şu bağcıklarını bağla da düşüp bir tarafına kırma. Hanzo ufungera se utaza kongera kwikomeretsa. Ni bampitamo. yenisini alacağım. Ikintu cya mbere nzakora ni ukugura inkweto nshyashya nkabanza nkasirimuka nkasharama imishuzi. Çarşıya geliyorsun yani. Nzagenda rwose ama inkweto nziza. Esra gel. Tujye ku isoko bone. Ezra naza hako tujya kurasa ngo Ezra. Twajya mu bwato ngo Ezra. Twajya mu misozi ngo Ezra. Hari amahitamo ufite Ezra. Ndarambiwe mwana. Kız çıktın sen. Kuki utava ku izima ariko? Tamam ben gidiyorum. Ntago twakwiye umwanya twenyine. Kana nigendera. Ahmed. Uramvugishije se. Kaç gün yıkama olur mu? Evet tamam yıkama. Yewe uzaba uretse kuba wakwangiza iryo vi mu gihe igipfuko kikiriho da. Aha uzirinde sa. Ntise umukobwa we ntabazi ibijya mbere. We ni umuvuzi. Rombe yakona. Muvandi byagenze bitese. Ufite ikibazo? Yoruldum ya. Yoruldum ya. Uzo munaniro ahangasha ni ubura. Okay munaniro. Bir çarşı. Turashaje mwana cyangwa Ya nefes nefese kaldık. Yagira umudomo n'abashuti n'abavandimwe. Yarangije avana y'impetu yari ikanga. Waruje guhabwa amakuru ahubwo arayatanze. Bamuhamagarira akagumye gutega amatwa ku mico bamubwira. Urayikunze? Konuştum ben kuyumcu Ali'yle. Uzi kuntu ari yambwiye. Eğer Buken beğenmezse de. Ngo Buken atayikunda. Twanahindo ni nziza. Disi ntashaka kumubabaza. Bana bak hele. Bundi mu biki? Nemeye geldim. Wavuze ngo uranshaka aho kugira ngo nkumve icyo umbwira umudomo wandenze. Kuki ngira umudomo koko? Umusa mbwira rata. Byagenze bitese niki? Bakar. Umva Halon. Dur ula dur. Buretse gato. Buretse. Hallettim gibi bir şey orta. Byose mu rugo twabikemuye. Abi yok mu? Feyzil. Eski evi için konuştum. Ona yanze nayimusabye. İdare ederiz. Ndakeka rwose izabiduhagije mu gihe gito. Buke de beğenirse. Ndakeka Buke nawe azayikunda. Ayikunze rero byaba ari wane. Ula orası. Urakeka aricyo bitwaye rata? Olur. Ahubwo ni wane. Ni good final kabisa. Amuza kuvuga. Ntumbaze ngo yaragiye kumubwira iki, banze yaragiye kumena umuceri. Gusa uyu nguyu umudomo ubundi hari abantu bavuga ku buryo utababuza kuvuga nyine. Yese ko niburiye amagambo ururimi rwanjabutse. Sasa mwibuke Ahmed yari yabwiye umukobwa ko ku mugoroba ya mpano ari buze kuba afite stage, ari buze kuririmba. Agomba kwatendinga bakajyana. Ikirori cyarageze. Nimba umukobwa yaremeye akaza kuva kwizima simbizi katurore. Yari ahari igonze bivuze ngo umukobwa ntiyaje. Ya mpano yararirimbye uwo rizagwira. Ati ntagihagarika amarira yanjye. Urwo rukundo uko rwari ruri umutima wanjye ntiwakwibagirwa. Amagambo y'akaririmbo.
abantu mukundana mwese bya nyabyo bibari ku mutima rwose mukomerezaho. Nge nibitanjabuka nanjye nzabona agapome kankwiriye. Muravuga Imana iracyabiha umugisha wowe rizagwira. Aha barira iki? Nasılsın kızım? Sağ olasın Enver dede. Amahoro y'Imana mwana wanjye. Yego yego vie ni sogokuru ni Enver. Kumbe papa arimo araza. Enver muvandimwe. Yego Davud. Abi müsaade var mı? Nagira icyo mvuga tuvugane. Hari icyo nshaka gusaba. Yego Enver. Görmüş geçirmiş bir. Uri umugabo rwose ufite experience. Dedim ki Hari ikintu kirimo kiranca nshaka kugira ngo mfashe. hele ne? Ni iki byagenze bitese? Dur abi geldi. Nesure abaje kundeba. Oğluna. Hansaba ngo umukobwa wanjye buke. None ikibazo ni iki? Yavuze ngo kisa. Tamam abi. Havuze ngo ngiye kubwira umukobwa wanjye mubaze nimba none si ikibazo ni iki? Wamubajije oya? Buke. Gel kızım bakalım. Ngwino sha ngwino tugushyingire sha uve mu komidoro aho ngaho. Tugugize kwirirwa ubara bagetuye abandi. Ararengana disi ntabyo ajya akora ariko abantu mubikora mugire mwivane mu nzira kirikare. Özdedemden çok severim seni Enver dede. Eksik olma. Ati ngufata nk'umwana wanjye udati naye ngufata nka sogokuru wanjye. Bilirsin. Ben lafı uzatıp dolandırmam. Urabizi sinkunda guca ku ruhande rwose ndavuga pe. Harun'un babası Resul. Papa Harun abaraje rero. Seni babandan istemiş. Habwira papa wawe rero ngo aragukeneye. Baban Gusa papa wawe yanze gusubiza atakubajije. Yikangamo. kızım bunda utanacak, sıkılacak bir şey yok. Oya mwana wanjye ntabyo amasoni. Ikibazo se ni iki? De söyle bakalım. Mbwira. Senin de gönlün var mıdır bu Resul? Harun uwo muhungu w'uwo musaza wa Resul uramukunda? Kobwa yikangamo. Hakurya mwibuke mwishywa arimo arareba azunguza umutwe ntago amukunda. Yarishima mwana wanjye. Yoksa gönlünde başka biri mi vardır? Hari undi muntu ukunda? Umva. Burası küçük yer. Dutuye mu gace gato. Biri varsa söyle. Mbwira nimba hari ukunda. Sonra bir gün ortaya Bitabaye ibyo ngibyo. Ibibazo byaza kubyirengera ntago byaba ari byo. Deniz çabuk. Ibibazo byaza nk'iyagatera bikaba ari waba. Sen de ondan zor. Nkuko inyanja iza gutya ikongera ko ibintu kwisubiza gira vuba bitazadukomera mwana wanjye. Ndakumva vuga ukunda nde? Niyazi Karabaye. Ahita caw. Yewe mwana wanjye. Mwana David mureke. Umukobwa ariko ati nkunda Niyazi. Niyazi. Enver dukoze iki? Dukoze iki kibag ivuye mu iposi? Fazla bekletmek lazım Davut. Umusaza tugomba guhita tumubwira ukuri. Genda uvugane nawe. Davi Niyazi ile konuşayım. Nanjye ndavugana na Niyazi. Urakoze cyane Enver. Filime iraha. Dore ngo birahindura isura. Dore filime ngiraryo. Hakuno arimo arareba. Bikomangomwa byanjye muporezesha. Haryoha inzara. Ureba uyu. Aratuje ibitekerezo biri kuri. Meri iki se kandi? Diyorum ki. Natekerezaga. Nerede bir düğün dernek ubukwe rwose do. Nta kintu wumva. Olsa da döksen. Suri mukuri se. Ah o Filiz kızım da manken gibi. Filiz ariko ameze nk'umumodo, sibyo? İşte yanına. Arakubereye sha. Mukora igikwe. Kwaje. La. Sen yapma anne. Ibyo ni biki mama? Iki se? Kaç yaşına girdin? Hawundi ushaje bingana iki sha? Çoluk çocuk. Umeze nk'icyana kiranga ushaka kumurura icyana tukonse tugusubize kwibere, Uriya mukobwa arakubereye. Bana ne ya? Ariko zo none ze. Niyazi. Umva Niyazi. Kaç yıldır kız gözünün içi. Uzi imyaka y'amazi uriya mukobwa gukunda. Sen bir hedef. Uha amahirwe agapome. Wewe. Tamam. Ngaho icare mwana wanjye simvuga. Ishmeje. Irya ibya mu gitondo irya. Yaraseka. Barasetse. Iki bashaka kugikingira kirakuza ariko ntago kirongora. Wavuye mu busoro ukadusiga. We rimaka ameze ati yaraseka. Araza kumera neza Imana ishimwe rwose. Nta mukobwa yaciye muri byinshi pe. Siz ne düşünüyorsunuz? Uratekereza iki mwana wanjye ngo ntacyo wibwira? Warongoye. Anneciğim sen bilmiyor Sen nabyizi mama. Ben uzun söyleme. Kuki utamubwiye? Anneciğim bunlar İngiltere'den gelmeden önce. Mbere yo kuva mu Bwongereza bari barakoze igikwe kera. Sunular. Uravuga ibiki? Bakoze igikwe mukecuru nabizi. Sinani. Wararongoyesha. Baraseka. Akıllar. Ibyanara. İki koç. Nta bintu mwe mumbwira. Kanalarıyla. Ibyana. Murimo murakena nyokosha. Twinywera musa tumwemo wangu. Twica akanyota. Aba yarumiwe. Anacığım eline sağlık. Yeah.
banza bari mu mikino. Kumbe hakuno Davud agomba kuza guhura na muzehe Resul bakabivuga. Gel. Otur hele. Ha icara umusa icare cyane rwose. Bakabana tubakorera igikwe. Bavuga n'umukobwa cyane twavuganye. Aha. Resul abi. Umva Resul. Kızım daha çok yani. Umukobwa wanjye aracyari muto. Bu iş olmayacak. Ntago bishoboka ko yashyingirwa. Ntago abishaka. Agakomana baba. Davud. Sen Wowe ushobora kuba utanyumvishe neza ibyo navuze. Ndabeshya? olan başınıza devlet kuşu Navuze ngo uri umunyamahirwe Davud. ırgatlık mı edecektin bahçesinde? Uri mugiye kuba uri umukozi ubuzima bwawe bwose kapu. Benimdir. Kirubucu. Umukobwa wanjye asobanura buri kimwe kuri njyewe. Kuba hano biradushimishije. Uko tubayeho nta kibazo. Icyo Enver aduha kiradushimishije. Enver. Bivuze ngo Enver yabyanze, sibyo? Ne Davud? Ngiro kuri Davud. Oya Resul. Karışmaz öyle şeye. Enver ntabwo yigize bihakana. Söyledim sana. Ne demek? Ahubwo umukobwa nyine utabishaka. Bishoboka bite ko umukobwa twamubwira ikintu akacyanga? Bulacak. Afite ubure. Oya ntago. None si iki niki? Bwira ukuri. Enver yabihakanye cyangwa? Resul abi. Başba Resul. Gönlümde. Afite undi muntu akunda. Başka. Ninde uwo nguwo mukundwa wa Davud? Bunun ne önemi var? Se kumenya ni ingenzi cyane. Cyane. Hele sen Mbwira. koskoca Geleceoğlu'nu istemiyor. Ninde ushobora kwanga icyo umuryango w'abakiri Kiyoguru uvuze? Ninde ushobora kudukatira? Niyazi. Uvuze ngo iki? Niyazi niwe umukobwa wanjye akunda. Niyazi yatwara akabura uko yigira. Bampa imbunda yanjye. Kafe Muzafari bayivamo. Bampa imbunda yanjye. Nica umuntu. Kombe hakuno. Oyo ni mwishywa. Buraza na sister baraha. Buke. Yego. Senin elin adamıyla ne işin var? Kiriya kigabo kitazwi uragishaka hiki? Ben Niyazi'yi seviyorum. Ariko Niyazi ndamukunda cyane Sayil. Siyari. Seviyorum. Buke urabizi mbazi ndaka ngukunda. O adam seni... Uriya se mwaranye kingana iki? Harimo arakwangiriza amahirwe yawe. Siyari. Ben söyledim. Nakubwiye bingana iki? Abim gibisin. Umeze nka musaza wanjye. Seni üzmek istemiyorum. Ntabwo nshaka kurakaza. Kaderimde ni... Niyazi nahazaza hanjye. Benim. Ahazaza hawe ninjye Buke. Seni benden kimse alamaz. Nta numwe yemere kugukunda uretse njye. Urupfu nirwo rwadutandukanya. Karabaye. Uko niko kuri. Ubyangu byemere gukunda kubi. Abi yapma kurban. Siyari wowe kabyara we. Buraza ki. Mwana yanjye. İyi olacak. İyi düşün ki iyi olsun. Tayari. Abangaba bategereje inkuru nziza. Papa yaje yakubye ibitugu. Papa. Baba nasıl? Uraka. Aptal herif. Çekorche. Nitonde. Iyi ni episode ya kabiri. The Wall About Me. Uranyangije wancane ku. Yawa kuri Cafe Muzafari mwaza nkagenda nkaseba njyewe. Iki se kandi mbwira ninde wakubangamiye ngo muce umutwe. Daroko agesa nke uravuga iki? Sen beni onların ayağına. Uwo mugabo mwana yuzo ko mugabo akabanje gutekereza mbere yo kunyohereza. Daroko agesa. Sana inanın. Nakoze amakosa kukwizera warwana. Mbandagiye ndabasanze. Ndanye ndaseba. Kimara gusa. Kogesa wivuga gutyo papa. Ne istediysem aşkından da. Ntago nigize. Tore sha. Izo nkundo zagenda uzikamure urakarya ibishyimbo bitogosheje. Urakarya indagara. Urakarya amateke. Yalnız. Papa niki kibazo? Bir daha konuşurum onunla. Nimba ari ikibazo reka ngiye kuvugana umukobwa. We. Gezin gölü sende. Umukobwa ntagukunda wagicucu. Çok sevdim. Umukobwa akunda inshuti yawe Niyazi. Wow ndukunda cyane byo gupfa. Umuvandimwe wawe. Brother. The soulmate. Mate. Allah söylemiş. Benim ortağım öyle... Wabivuze uwo wese yabeshye. Ntago ari byo. Kigorye kiracyamutekereza nk'inshuti. Agakomana baba. Adıyla söylemiyor. Uyu mukobwa yabyivugiye ubwe. Benim. Yavuze ngo Niyazi. njyewe Ulan. nkunda Niyazi. Ntacyo wumva waruta.
jingawe Yapılma demedim. nyakutsindwa mu muryango wacu awushebezura aho reba nkubwire iki cyane yazi kiguca inyuma wagifata nk'inshuti Aşılacak değil. urakeka umukobwa yabasha kugira icyo avuga atazi ko hari ikimuhagarikiye uwuhagarikiye ni ngo aravoma di n'icyo utumva dore uko agisaturisha umutwe wawe utekereze kabiri bamipiti imbogo abafilm episode ni kabiri The Wall About Me ntumbangayikire bimeze bite mwana yaciyeho niyazi bama imbunda yanyu kumbe nta kuno kumwara barimo baratunganya ibyo batunganya ariko nta makuru yaharunira niyazi yari ahangaha tayari rekuzire ngo haratogota filimi itangiye kuryoha mwitone murasobanukirwa akantu ku kandi iyo bigitangira mamwe mutazi ngo biravayo birajyahe ariko murabizi kumbe aza guhamagara umuvandimwe yaje yarakaye punch narone urakora ibiki buretse yarahaguruka nawe n'umugabo mwere kubyivangamo punch aramwongera urumva uri umugabo sha urumva buretse icyo kibazo ariko sha vuga nk'umugabo mbwira wewe mujinga sa nigute ukunda umukobwa uzi ko mugenzi wawe mukeneye uravuga ibiki yakera nakubwiye ko nkunda buke none buke yavuze ngo nkunda niyazi cyane wibeshya n'iki cyambere agacyaha ntacyo ndi mu rukundo ariko ntabwo nari kubivuga kuko nabonaga wasaze wamusare byo gupfa nari kuvuga ikibeshye gusa kuretse uticu ubu nari kureka mwimfata nyagasani filimi iraha ntabwo nkize umuntu nkawe nta muvandimwe mu maraso nagize nkawe niyazi sinkigukeneye habe n'umuntu nkawe nkikeneye dore abavandimwe baratandukana sasa abari inshuti magara bitwaraga nk'abavandimwe dore ngo barashwana kubera urukundo kubera umukobwa dore ikibazo iyi ni episode ya kabiri The Wall About Me bimeze bite wowe sha nigufata gute mutwe koko mana baba iki si ikibazo papa Ben sana hiç yalan söylemedim. Sinigize nifuza kukubeshya. Niyazi ile uzaktan sevdik birbirimizi. Tumaze igihe kinini na Niyazi dukundana. Seni zor durumda bıraktıysam... Mbabare nimba rwose ngushyize muri situasiyo ikomeye. Ama ben gusa biriyle evlenemem. Ntabwo nashyingiranwa n'umuntu ntakunda papa. Kızım. Mukobwa wanjye. Benim güzel kızım. Mwana wanjye w'igikundiro. Er ya da geç çok güzel bir gelin olacaksın. Vuba bidatinze uraza kuba umugeni mwiza. Uraza kurongorwa, ushyingirwe. Bir baba için kızından ayrı kalmak çok zordur. Gusa kuri papa nyine gutandukanwa n'umwana ni ikibazo. Gusa nyine igihe cyane kiragennye. En büyük. Papa, Ben bu dünya. Icyifuzo cyanjye mbere yuko mpfa. Emanet edeyim. Nuko nzapfa ngusigiye umuntu nanjye numva ko. Sen diyorsan. Uri mu maboko mazima. Nimba uvuze ko ari Niyazi, ubwo ni Niyazi. Güzel kızım. Ntacyo bintwaye mukobwa wanjye. Senin mesut var. Imana iguha ibyishimo wifuza. Yo. Bibutsa ko turi kumwe na Elokazi Group. Abantu mushaka kwiga imahanga, gutura imahanga, gukorera imahanga barabibafasha neza cyane. Elokazi Group. Wabahamagara kuri 0780401441. Elokazi Group. Başkasına vereceklermiş. Oğlum sen Kumbe sasa ikigoryi cyahamagaye papa. iyi konuştuk seni. Siyari yahamagaye papa. Hamubwira ikibazo. Narakubwiye wacyana we. Uriya n'umukobwa onkure wawe. Ameze nka mushiki wawe. Papa nutavuga hano haraba amabara. Söylemek düşmez. Mwana wanjye ntacyo kuvuga gihari. Konuşacağım yemin ederim. Nutavuga ndavuga rero ngenda jya kwivuga. Wa mwana we. Ne seversen. Korera Imana unyumve ukabyara. Hakkın amca. Utavugana na anko wawe ngo umubwire ngo ukunda umukobwa we. Wikora amabara ibyo ni ishyano. Ibaze nawe. Ibaze icyo kintu nawe. Kumbe atari mu gisagara hakuno. Bona dore matambuka. Lan sen Niyazi. Tunel'in yanında çalışan kıza engel. Ntabwo ukozwe n'amasoni no gukora n'umuntu mukorana. Uravuga ibiki? Samuke say. Cungarwa n'ibyo uvuga. Bak ondan. Urakeka buke nta mutekano arafite. Eğlenmişler. Genda kure cyane umukobwa ntugomba kumwegera. Siyari.
Ben Buke'yi çok seviyorum. nkunda Buke cyane. için her şeyden kıymetli. Ni ikintu cy'ingenzi cy'agaciro kuri njye. Cin sayılır ama. Rero ibyo uvuga ntago mbizi. Uri icyari cyo umva niyazi. İşimiz bitince buradan çekip gideceğiz. Turavana ari kibazo bikemutse. Ndabisubiramo nanone jya kuri y'umukobwa. Reba hano Sial. Buke yakında benim karım olacaksın. Buke ajya ku mugore wanjye. Bundan sonra ijambo ryose uvuga ryagucisha umutwe. Ndakubwira nanone Sial ndakwica. Birahagije ariko. Wait niyazi tica umuntu ariko. Nyagasani Buke yaratabaye filimi iraha. Ariko ubu ntiyatogose, ubu ntibitangiye kuryoha. Episode ni 2. Don't worry about me. Don't worry about me. Uraseka Sagamye, umeze ute? Ni amahoro? Olacağı bellidir Şiar oğlum. Kombo yaje hakona gane na papa. Lanmışlar. Kısmet olursa evlendireceğiz. Amca senin söylediğini kulağın duyuyor. Hakuru ibyo kuvuga gisaza ngo nkwi. Şu var. Buke arajya guhana n'umunyamahanga gute? Muntu utazi Vasiyari. Si adam gibi. Niyazi n'umugabo mwiza n'umwana mwiza. Amca. Anko. Bak bildiğin gibi. Wimbwira ubusa ku ruhande. Madın şeyler. Wewe nta kintu na kimwe uzi. O şeyler. Uravuga ibikisi. Ibyo ntazi ni ibiki. Amca bak. Umva anko. Mwana wanjye. Vuga sha numve wiruma amagambo. Urimo urakora ikosa. Ninambwira n'iki kosa nkora ni Sial. Mvanye Gelen ne kadar oldu ki? Senin kızının yediği altına bak. kuva nazana kobwo. Mimite mukobwa we ntago ari myiza ukuntu ari kwitwara. Igishyi kirarisha. Mayigishyi. Nkunda umukobwa wawe. Nyagasani. Ibintu bitangiye kuzamo inki mu kanya harazamo n'ingumi tu. Ingumi nizo zabanje nako hakurikiyeho inki mu kanya harazamo n'ipiki. Nitone muri film. Kumbe hakuno kuri ruhande DC abakundana baraha. Niyazi. Hepsi benim yüzümden. Na Buke. Ibi byose ni ukubera njye nta makosa ufite Buke. Babwira ko turi kumwe na muganga Rwamuningi hariya mu Ruhango, abantu bafite ikibazo cy'amarozi mu mugane abashe kubafasha ibitega amahembe za karande mu mugane. Hamagara kuri 0783 7195 umuvuzi gakondo Rwamuningi, tubashe kubaho neza, roho nziza iture mu mubiri muzima. Bombe ikigo ryano cyaraje jya njyewe nkunde batwara ntabwo n'abandi Sial, ntabwo n'abandi Sial, sinabandi Sial, sinabandi Sial. Pora abantu mushaka kwamamaza binyuze mu gasobanuye mugane The Great Entertainment tubamamarize. Duhamagare kuri 0788 584589. Ibintu ni bane kumbe maniga yafashe do yara Nyagaso yafashe rume n'amabuye bya bindi bahigisha imbogo. Avayo ndebere avayo mu gisagara kumbe hakuno papa ari guhamagara, yahamagaye umuvandimwe we, yahamagaye Petifu. Sabiri bimeze bite? Biliyorum abi. Haberim vardır. Baje kubera ku kibazo cy'umwana. Umwana yampamagaye. Yego. Kusur işledim. Sen Nakoze ikosa ryo kuguhisha ibanga. neyi sakladın? Nirihe? Şiar. Siari rero. Şiara. Siari yabaye iki nyine muvandimwe. Buke'ye We na Buke Şiar. ni wa ba kuko akunda Buke cyane. Uravuga ibiki se kandi? Sana söyleyemedim. Elin ayağını öpeyim. Wowe kabyara we ntago nabashe kubwira kugihe kubikubwira kugera. Gerageza ucunga intambwe papa kugera hakuno yasanze mwana yamenye ikirahure kumena minuwari. Minuwari ni ikirahure ni indorwamo ni biki. Hafi aho ngaho yafashe imbunda n'amasasu. Mwana arimo aracaho abona ko ari ikibazo. Muze ati ncungira uwo mwana intambwe yose yicunga kuko ashobora gukora amabara. Papa vibe hakuno taturore filimi iraha. The All About Me episode kabili. Iyi ni The Great Entertainment. Genda cyane be The Great wanyu mukunda. Instagram yanjye ni be The Great Rwanda. Ugende mu mfuronge mwa bantu mwe ntago bigoye munyandikire kuri WhatsApp mbese. Kumbe hakuno Buke ari mararira. Buke gapome Ağlama. wirira
tuza, Imana irahari, iratwumva, izadushyigikira. Bouquet. Ibyo ntago mbizi. Ibyo avuze ni ibyo banditse. Ntabyo nzi. Asekamo gusa ni byiza. Ing. Nawe aramusubiza. Ing. Company basic mbogiri kujya mu gisagara. Aroni marabazi. Muvandimwe. Si yari mwamubonyera. Oya ntawe twabonye. Allo. Gwe. Munyarwanda. 301. No. Eba film. Episode ni kabiri. The Wall About Me. Nibutsa gukora subscribe. Filimi iraryoshye we. Kumbe kugera hakuno yarababonye. Dore ikibazo ndaje mbarase mupfe. Aho kugira ngo ntware umukobwa nakwica do. Papa arimo araza yirukanka. Byanga byakura ntagaruka batanze ikijya mbere. Hano barare bakaturore. Kira muri tagati. Dore umusore agiye kwica umuntu filmira ararasande n'umukobwa cyangwa arica niyazi. Papa arimo araza yirukanka. Sinzi uko bigiye kugenda mwavandimwe dore filime kanu. Birahindura isura. Katurore. Kira muri tagati. Gace. The Wall About Me. No manga ikire. Kiracha. Katurore. Burat. Munyarwanda. Papa yarataba yarasheja. Aramutesha. Wakora iki? Mwana wantuza. Mwana wandi papa. Reba hakurya hari onkure. Wakurya hari umukobwa nzira karanga nakora cyari. Gisi. Cyasu. Va mu maso. Kaza çıkacak. Cyangwa nteze ibibazo hano. Bu zamana kadar sen özel adam bildin. Kendi oğlum. Kugeza naka kana gufata nk'umwana wanjye. Mwana wanjye ibikorwa byo murakora. Şunla benim amca. Bakusanye naye anko. Mbwira. Şunla ben. Nakuzire kosa. Kuba narakunze? Ben bu kere herkesten. Nkunda Bouquet cyane kurusha undi muntu wari we wese. Senden çıkanın kulağımın diyorsun. Kurumva ibyo uri kuvuga wacyana we. Ne yapıyorsun? Bouquet. Sen bacı. Agufata nk'umusaza uri musaza. Ni mugabo nyabaki wakunda mwishwa we. Filimi iraha. Necdet buradan. Toka kure wakibwawe cyangwa nkwice n'amaboko yanyu. Toka kure wakibwawe dore uko gisa. Filimi iraha. Mwitonde tugende gake. Filimi iraryoshye we. Kızım sen yavaş yavaş yürü ben nereye? Mwana wanjye bugenda gake mvugane n'uyu mugabo. Kuko ndabona byabyimbye. Ibintu ntago ari good final. Ibintu ni wabba. Davut abi. Davut. Aklına kötü bir şey gelmesin. Hari ibibazora. Biz bu keyle yanlış bir şey yapmadık. Kızım. Ko nta kosa twakoze. Umukobwa wanjye n'icyubahiro cyanjye ni buri kimwe kuri njye. Bir şey yapmaz. Yigize akora ikosa kuva na mbere hose. Rero nta kosa yakoze. Bu keye ne zaman göz koydu? Koynumuzda yılan beslemişiz. Gusa ibi bintu ntago nari nzi ko byabicana nka cya kikaza. Twirereye incira shayi wacu. Ibi ni ibiki? Kireke se azakihanira nikimara gutaha iwabo mu cyaro. Şimdi sana bir şey soracağım. Hari icyo ngiye kukubaza rero. Ndakumva Davut. Bu Kemal bu dünyadan göç edene kadar nsezeranya kuzita ku mukobwa wanjye ukamwitaho neza kugera ku iherezo ry'ubuzima bwanyu. Napfa ku bwa Bouquet. Ne demektir bilir misin Niyazi? Waba uzi icyo Bouquet bisobanuye Niyazi? Türkçe'de gelin demektir o. Mu gikudishi bisobanuye umugeni. Kızım adı gibi mutlu bir gelin etmem. Nicyo nifuza rero ku mukobwa wanjye nuko iryo zina n'agaciro karyo byazahura. Ndagusezeranyije Davut. Mukobwa wanjye nzamwitaho neza tugere mpungenge. Izina rye n'agaciro karyo bizaguma ku muco n'akarande kuri we. Ntago bizijya bihinduka. Azaguma ari uwari we nyine. Azahora ari umugeni. Ukabwa agira cyagasura umuhungu cyangwa se burya izina bucyari mugeni ariko buriya. Kavga etmesin. Ye bavuze ko bamwita nyine baba bataramenya izina rye bavuga ko ari mugeni. Nuko hano barimo baraganira abana ni ikibazo. Ibi ni ibiki? Buyur dede. Emine. Hem Niyazi telefon. Hamagara Niyazi. Ni Emine. Emine.
Kapalı dur telefonu dedi. Telefone ye irafunze. Ubu si ibibazo. Ben bulurum onu. Reka njye kumureba aho musanga ndahazi. Don't worry. Pora. Rukazi groupe mbibutsa ko yabafasha kujya imahanga, mugatura imahanga, mukiga imahanga, mugakorera imahanga, mbese ari wane. Bagane bagufashe. Hamagara kuri 078 0401 441 mwana wanjye. Buyur baba. Ndakumva papa. Bana niye bu durumdan hiç bahsetmedin? Ibi kuki utigeze ubimbwira kuvana mbere hose? Söyleyemedim baba. Papa nari kuvuga iki? Şiar abi ne dedimse anlamadı. Ibyo navuze byose cyane ntabwo yigize anyumva. Bozulmasın dedi. Namubwiye ko nashaka kugira ngo mbiteze byongera ibibazo ariko ndebera. Sadece ben o zaman ne yapardım? None se ko wacecetse yagira iki kuba mwana wanjye? Yo. Temiz yürekli şefkat. Inzirakarengane yanjye. Allah seni her türlü şerden ver. Imana izakurinda ibi byose n'ibyago byakugeraho. Bese nguhaye umugisha. Dutahe mwana yanjye. Twitahire mwana yanjye. Abantu mukundana byanyabyo mutaryaryana. Hey gidi koca. Yewe giti cy'inganza marumbo. Durmuştur kardeş. Wanditse inzandiko z'inkundo zingana iki? Biyari ahanga abantu mukundana byanyabyo rwose. Imana ijye bashyigikira. Hakuno. Bıçak yarası geçer de. Iyo bakubyoroza ikintu shawuri kirakira. Gusa icyateye icyasha inkovu ku rurimi ntago kijya kifa kugenda gutyo gusa. Ne gitti dedi. Sabredeceksin. Haruni se shawe nuko nyine byagenze twashwanye yatibitse. Tuzasha. Bir gün mutlaka anlayacak. Azagira habyumva igihe gikemura byose. Buriya igihe ni umuti mwiza. Sen şimdi söyle bakayım. Kuri buri wese. Senin de rero tuza. Bu bukede. Buke uramukunda rero nawe nkuko agukunda. Vardır. Cyane rwose byo gupfa. Doktorum. Mva rero mwuzukuru wanjye. Şakaya gelmez. Iyi ntago ari imikino. Bunlar bizim insanımız. Davuti ni nk'umuryango. Eğer vazgeçersen. Nukora ikosa ryo kubareka ugacika intege. O da bırakmak. Ukabatererana. Evladı. Bizaba ari waba utazakora iryo kosa. Kimi? Uravuze sogoko. Buke'ye deli gibi seviyor. Erega nasariye buke. Gene akıllı ol. Wacana bisha usigaza ubwenge sha. Karısına. Umugabo w'ikigoryi utabasha kwita ku mugore w'ubundi. Dedi. Sogoko. Tünyeğini var ya Şiar. Mwishywa wa Davuti rero. Siyari. Daymış Buke'ye bize silah çekti. Nawe akunda umukobwa. Engel oldu. Habuze gato ngo baturase. Davuti aratabara. Ibintu ni waba. Ntago ari wane. Mwana yanjye ko numva ari ikibazo iyo simbogo mu gisagara. Fazla uzatma. Iki ni ikibazo kigomba gukemurwa vuba bidatinze. Ndaje nite kuri buri kimwe. Don't worry about everything. Tubwira ikintu uhangayikira dutahe. Benim meraklanma. Mama wawe araguhangayikisha uba arimo aribaza ngo tumeze gute. Kugenda ameze uku nguku se. Ndababwira ko akosha. Turavuga ko twakiranye bikarangira tugende ibyo bindekere rwose. Turavuga ngo twakiranye ibag iva mu iposita yare. Don't worry about me. Episode ya kabiri nuko igenze. Nari Bida Great nko bisanzwe. Ntucikwe na gatatu. Bibutsa gukora subscribe dukomeza kurya show. Ndabakunda we.